siasa yebono kero lidio roche na arenge insiko nko kolega siane iskaria nko kolega sina abantari ninkonyete bante kana jakire konyo twese ni tibanye tibona na korete I was just doing it in good faith gusira ali soko nyara ni gusire soko nyara kono ngukonyora abantu bakotebanga no na isa ni kubodi buganda ngukubodi nkayewo and I was given no bugambi overwhelming ni bugwete na no buju oyo mwaga kyolengo that was in 207 ngongero bugambi obo yani overwhelming abantu ba no ndako tebi no nebintu nakolete wodi yani mo tayora bikole bonika up to now because mna wono kwese ko boli wodi na arenga abu sameta mukwerero I've given you that freedom during my time ngombegete chipara chi system chirichiro chibona bago tumeka inje mbegete during my time I brought 8 transformers and by that time we were using our money kwa Nairobi kwa kitibasa kwa baby 8 abona bongo ta garanza meta mix dina so meta letri ya kugwana kesa meta mix dinga onye kwa so meta you can recall you ko record kinga kale ko traverse and sa meta mix nincho muna nanye ro sele tira bweria ngarosi aje kitchen ngarosi aiga ekwende so bari bakobera I don't think ko sana ya meant to be na leta the computer ali no roje ko leta the computer ali sa meta mix sa meta high school in fact my purpose hall maybe into birari chi hall get chi dom get to arose by that time start ko ara maria and amacha ali ari sameta ne transform into dead inke ko rango kwana yo kumbe kero ko korera bantegetekia iko bago gwanja na nyasago na gotene I did sacrifice to myself na are ko 13,000 my brother muno mo kansora yes 30,000 and if you go to a funeral you have to give 1,000 yeah wono nje nkubuli nyasaye ngaibo na are ko chiru and by that time wale ko nyoro muntu ko genda nyagitari na boko mokonyi ya muire nyagitari out of 13,000 yes na ande bono chibese twari utumwe ko nyomu gambi mukuru lirie twari utumwe chibese cheito wakonya abantu tell like this nowadays abantu baire manye baire paka chibese chiemepira milioni 3 baire chibese che school fees deposit bakaye lirie ko ari ko rusiba so musaro gose na ande mogo chiri ko basabanda correct mu manye waka no musara abantu bakora na inmonyo almojo korere kwena wetere bone county council bono koruha butu wasukire gocha uroje buna mwanya abantu tole nabenga buna bono nanyorire abantu bare ko kwananga moino muborenge baige tasikete bakajara tanga na go shabele ka batari ngo chiyarenga batari abantu bakwana bakimwe na aramu baya kabisa bakaramu kabisa abantu batamaye tinga nero leta jipiki tibaki nero leta chikwende like in my place my ward azagoro kwa tora subrogation jali hapo ligo sameta nini nyansongo ogende toleju ogende nyaganja ogende itibrogation it's my design to according to the recognize a very good structure yo kubanga nka kem development yewote ande to akatumikira mu chief na aro kumirera a very good boy nko muruge boy because a wonderful guy na abo ko dirago chesa bunere to akaikaranzire to strategize ngi to ko kore word ye to aro sia nyene subrogation yaje onyene ande to akachire bwo kana iru korwabwo inkarnyora na nyorire subrogation inye subrogation inye ngabagana location yani nganya location ibere kikabaisa ngamanya ko bagana location ngatiga bono kenyerere ngareta location kikabaisa ibere bono tukamenya gutwara bono nande location yeye yani division not ekabana ande division the same place ekaru nowhere ekabe location subrogation location ekabana ande division bono tukamenya ko yerusiyo tukareta itumbe ekabesa mu county yego kusameta bono sameta sub county konya twanyire district na bone iro tatibona ya the issues during that time ntu akora bintu bibere bitato you go to 2007 mpaka 2013 bono between that then bone go ika 2013 siasa igaja ye orange oje constitution ya jedo kutaba ikatorusio because by that we kwa roje ya 202 na ya matiang ya nyacha and kuno bono roje siasa ya chire ya matiang no nyami boto ndo takali yoto na wono na babigo chiko konga okora ya ondoko na wana ato ngo mbira na toro